Pamirsa tingkat hunian kamar ring Karangasem salami puniki kantun munggah ring petang dasa persen. Pemekas ring bulan Desember mangkin Perhimpunan Hotel lan Restoran Indonesia utawi PHRI Karangasem ngaptiang hunian kamar ring Karangasem sida kantos pitung dasa persen. Ini ke unucap nawagang oleh Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyase. Karyasa mausang target hunian hotel kantos pitung dasa persen inucap santukan wenten pengerau galah liburan panguntat warse. Tapi malih rauhe mangkin sektor pariwisata sampun ngawit metangi. Pai ketandane narkayang kali wuku pungkuran pacang wenten panincapan hunian hotel tur memarki kantos panguntat warsani sani jagirau. Dane ngodarang taler yening sayang sareng warsane lintang kantos pengawit Desember ne mangkin tingkat hunian hotel wenten panincapan santukan ring warse kali tali kali likur hunian hotel munggah ring wilangan kali dase kantos lai likur persen. Karyasa ngawohin wisatawan sanirauh akehan saking mancanegara selanturnyane domestik miwah lokal katanyane nincap ring galah panguntat warse. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.